Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Allahumma ya basital yadaini min atiyah, ya basital yadaini min atiyah, Amin. ya basital yadaini min atiyah, Amin ya Allah. ya man idza rufiyat ilaihi yakubul abadi kafah. Amin. Ya man tanazza fi zati wa sifatil hadiyah. Amin. An yakuna lahu fiha nadair wasbah. Amin. Ya man tabarrana bil baqai wal qidam wal azaliyah. Amin. Ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwah. Amin. يا من استنى العذاب إلى قدرة القيومية آمين. وارسل بله من استرشده واستهدى. آمين. نسألك اللهم بأنوارك القدسية آمين. التي أزهت من ظلمات الشك دجاه. آمين. ونتوسل إليك بضرب الذات المحمدية. آمين. ومن هو آخر الأنبياء بسورة وأولهم بمنام. آمين. وبآل كواكب البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب الهداية والأبطالية آمين. الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله. آمين. وبحملة سرية ونجوى الخصوصية آمين. الذين تبصروا بنعمة وفضل من الله. آمين. أن توفقنا بالأقوال والأعمال لإخلاص النية. آمين. وتنجي لكل من الخادرين والغائبين مطلبه ومناه. آمين. وتخلصنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمل ما بك تننى. آمين آمين. وتحقق لنا من الأمل ما بك تننى. وتحقق آمين. لنا يا مولانا من الأمل ما بك تننى يا الله. وتكفينا كل ملحمة وبلية. آمين. ولا تجعلنا ممن أهواه هواه. آمين. وتنيلنا من حسن يقين قطوبا دانية جنية. وتمنى كل ذنب جنينا. وتمنى آمين. كل ذنب جنينا. وتمنى يا مولانا كل ذنب جنينا. آمين يا الله. وتستر لكل منا عيبه وأجسه وأسره وإياه. آمين. وتسهل لنا من صالح أعمال ما عززره. وتؤم جمعنا هذا من هذائن منك الثانية. آمين. برحمة ومغفرة وتليم من سواك غناه. آمين. آمين يا الله. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومسيا. آمين. ولكل راج ما أمله في قرجه. آمين. وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية. آمين. حقق لنا منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا. آمين يا الله. اللهم آمن الرأي والسرة والرأية. آمين. وعدم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليل الأحد المباركة وأجرا. آمين يا الله. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. آمين. واسقنا غيثا يؤم ثياب سيبه سبسب وربا. آمين. واغفر لنا زجهات البرود المحبرة المولدية. آمين. سيدنا جبر من إلى البرسنجي نسبته ومنتماه. آمين. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية. آمين. واجعل مع المقربين مكيله وسقنا. آمين يا الله.
واستر له عيبه وأجسه وأسره وإياه آمين يا الله. وكاتبها وكارها ومن أتاها إليها سمعه وأسقاه. آمين يا الله. اللهم وصل وسلم على أول كابل التجلي من الحقيقة الكلية. آمين. وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. آمين. ما سلبت الآذان من وصف الدر بقرات جوهرية. آمين. وتهلت صدور المحافل من وقوده له. آمين. وأبدل الصلاة وتم التسليم. آمين. على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين. Amin. Mari kita kembali baca Fatihah untuk keselamatan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang berberkah, umur yang panjang, senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Terkhusus kedua mempelai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan senantiasa akan diberikan anak keturunan, anak saleh dan saleh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salamun akhiru da'wahum wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, demikianlah tadi prosesi Al-Barazanji yang dipandu oleh Ustaz Mahfud Wahab yang merupakan tim Al-Barazanji dari Masjid Nurul Mukminin Teuku Umar, Makassar. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kembali kami persilakan kepada seluruh tamu undangan, segenap keluarga untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sesaat lagi prosesi Mapaci atau Akoron Tigi pada malam hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu 11 Maret 2023, bertepatan dengan 18 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dapat hadir bersama dalam indahnya nuansa silaturahim untuk menyaksikan prosesi Mapaci atau Akorontigi Adinda Hadi Triadi ST yang merupakan putra tercinta kebanggaan pasangan Bapak Sudirman Mula SE dan Ibu Haja Hajradini AMA. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia. Bunga mawar, bunga melati, bunga mekar berseri-seri. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Mapaci. Semoga berkenan hingga ke akhirat. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, dalam pepatah Bugis mengatakan, duami wala sappo, unganna panasai nenia belona kanukue, yang berarti hanya ada dua yang kujadikan pakar dalam kehidupan berumah tangga, yakni paci yang bermakna kesucian serta lempu yang bermakna kejujuran, karena modal dasar sebuah pernikahan yakni kesucian serta kejujuran. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, sarung sutra nijai-jai dalam rumah tukang manjai, nona seorang minangkungai paling kupuji baji pamai. Hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, mengawali seluruh prosesi Akorontigi atau Mapaci, marilah kita bersama melafazkan ulumul Quran suratul Fatihah terkhusus untuk calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, mengawali prosesi Mapaci pada malam hari ini, berkenan kami mengundang Ibu Dr. Haja Amira Kalabe yang merupakan istri dari Profesor Dr. Haji Basri Moding SE MSI yang merupakan Rektor Universitas Muslim Indonesia. Dan kami ucapkan selamat datang pula kepada Ibu Dr. Haja Amira Kalabe yang berkenan hadir untuk memberikan doa dan restu kepada calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Haja Amira Kalabe berkenan untuk membubuhkan tanda paci di atas telapak tangan calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama Ibu Dr. Haja Amira Kalabe tengah memberikan doa dan restu kepada calon mempelai pria Hadi Triadi ST yang merupakan putra kebanggaan Bapak Sudirman Mula SE dan Ibu Haja Hajradini AMA. Mohon berkenan kepada Ibu
Dr. Haja Amira Kalabe berkenan untuk berfoto bersama. Hadirin saudara keluarga tercinta, paempoi gaukmu siagang ampe-ampe muri adaka, siagang risaraka. Dudukkanlah perbuatan dan akhlakmu pada adat dan agama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Amira Kalabe yang berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, berikutnya mohon berkenan kami mengundang Bapak Insinyur Haji Burhanuddin dan Nyonya untuk membubuhkan tanda paci di atas telapak tangan calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, dalam prosesi adat Mapaci, kita ketahui bersama beberapa peralatan Mapaci tentunya memiliki pengharapan kepada calon mempelai pria yang insya Allah pada malam hari ini akan membersihkan secara lahir dan batin, baik dari segi perkataan, perbuatan menjelang hari pernikahan. Di atas telapak tangan calon mempelai pria terdapat bantal atau angka lungung. Hal ini memiliki permaknaan akan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk memberikan doa dan restu kepada calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Hadirin saudara keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama di atas telapak tangan calon mempelai pria terdapat pula susunan sarung sutra yang berjumlah 7 yang bermakna mat 7 laona. Hal ini memiliki permaknaan bahwa insya Allah pernikahan yang dijalani oleh calon mempelai pria Hadi Triadi ST akan senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon berkenan kepada Bapak Insinyur Haji Burhanuddin dan Nyonya untuk mengabadikan momen bersama calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang kami hormati, berikutnya mohon berkenan kami mengundang Ibu Haja Asni Syukur kami persilakan untuk menuju ke majelis Mapaci pada malam hari ini untuk memberikan doa terbaiknya untuk calon mempelai pria Hadi Triadi ST. Hadirin sanak keluarga tercinta serta tamu undangan yang berbahagia, selain susunan sarung sutra yang juga memiliki permaknaan akan penutup aurat, diharapkan calon mempelai pria Hadi Triadi akan senantiasa menjaga harkat dan martabat keluarganya. Dan tentunya simbol sarung sutra atau penutup aurat melambangkan bahwa sejatinya seorang pria akan menuntun